I dobrodošli u najnoviji klip Sare Saki. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da napravite papirnati brod. Pre svega da vam pokažemo isto youtuberku Bojanu Mitrović. Ćao! I lajkujte, šerujte ovaj kanal Sara Saki, ali trenutno mi je Sara i Bojana Joksimović Mitrović. Pa da počnemo. Od materijala jedino što vam je potrebno jeste papir. Vidite, ovako. Papir uzmete i presavijete. To mora da bude jako oštro zategnuto. Onda uzmete papir. Samo malo. Uzmete papir. Ti misliš da ja oko mogu da držim? Uzmete i presavijete ivice ovako, ali pazite, ove ivice koje su vam zatvorene, te savijete. A ove što su vam otvorene, te ostavite dole. Vidite, ove ivice što su vam dole, uzmete i ovako savijete. Vidite, da mora da bude ova dve savijete. Ovo je kako neka kapa. Zađemo ovo pokažemo. Vidite. Sada se vratimo na to. Znači uzmete ove ćoškiće i savijete i ubacite unutra. Vidite. To uradite i sa druge strane. Onda uzmete i otvorite ove u radove. Znači svi ivice vam budu zategnuti. Meni. Uzmete ovako i otvorite. Presavijete na pola. Ako vam neka ivica ispala, vi je vratite. Uzmete ove ovdje ivice, presavite na gore. Ovako je to djelo. To uradite i sa drugom. Vidite kako je to. Treba da ima 3 ovako. I uzmete i otvorite. Da pokažem. Ovdje. Kada vam bude ovako, vi uzmete opet i otvorite. Ovako. To bi trebalo da vam ispadne ovako. Onda najvažnije. Vaš brod je gotov. I tako vam ispadne ovako ovdje pravo, samo stisnete na liniju i vratite ga. Vidite, ovako bi trebalo da bi ispadne brod. I on slobodno može pluta po vodi. Vidite. Like, subscribe i ovo je bilo sve. Doviđenja, posjetite stranicu Sara i Bojana Joksimović Mitrović. Ćao!